Talafalava o talafou le radio Samoa mai Australia. Wa tofia nei Matt Keane e ve mataitai po le whalurunga o le Climate Change Authority po le pulenga o swing o le tau. Ili ato se pa yaso talu na ia fola le wha mawai mai o na topinga wha porkiki a o le pāle mia Australiana ia whaia le fola sanga i le so mata uai o Matt Keane wa lewa na ngalua se whai pule o le stete ma ua matua i anga waa mo le topinga fau. Le asurua talua ina wha mawai ai Keane mai le pāle mene o ni sa walese ma na li patia lo iaisa na fuafuanga e anga i le private sector pe ta ilau le so ua ia talia ina i le awanoa i au nanga lau tele po le public service. O le aieni whaasalanga te tele o le awhia ngai ma supermarketi te tele le atunu e le leile whaatino ina o lātou ngā ruenga ma suppliers po i lātou lo sapalai ane a lātou o loa. O le so le wali putia mai ai le atulanga le whainga malo le federale i lalo se tasi o tūlanga e ao na whaatino ina i a mionga i whainga whaapisi nisi. I le whainga fōla lea, le Food and Grocery Code of Conduct, o le haapalai supermarketi uma e o atua lātou tupe maua i le tausanga i le 5 piliona. Pa me o whaasalanga e ono o atu se 10 piliona, ai pe tutusa fo i mara se 10% o tupe maua, pe a whai e wha maonia ni winga so o na whai a ngai i suppliers. I lalo i awhetu na inga fōu le a awhia i fo i ma se whainga e so alau pule ai wha se a i a maua i fo i a suppliers ne awanoa e sa ide se fesosoani pe a ieni tūranga e a awhia ai i whainga wha pisi nisi ma supermarketi. Wa moria talabo e to lua le na ofia i se fusuanga na whaia le tauranga whatau Adelaide i le asana nafi le anei una tapuni ai ma le no fuanga. Pa mai au le itaina le tolu le awauri nanga i ane ini kulupu se lua o ni ali i talabo le food court i Westfield i Marion pa mai nanga i ane isi ma ni a upenga ma whaia i lua fusuanga i le no fuanga. Tā mo ese nei tangata whaatau na latane mo la latu saunga le mu, mai uina lokai ma le shopping center, ai ave ese mai tangata o whaia sa i ngā leo i le awali ina mafua i le bevesi. Tā uele li pote le 9 News e to o lua is tangata whaatau na maruru ai, o se tina e fitu tau sanga, ma se teine talavou. O le tai awana leilana fola mai e leo e to o lua ali i ua poeina, su 5 ma sulu ono tau sanga, ma ua moria i le wha o 5, o le ngoi, maisi morianga, ma o le aso le atutura iai i lumo le whamsinonga. Wadia e lapta inga se whala au wali potiolo o whao ngā solo i le atunu, ma ua tele lava o nā awhia ngai tangata. O le ripoti le ala taiva i le aso whaelo ai mōli mawanisi, sa whao ngā ina whala au whasaina i le tuanai, ua tā ua e iai seisi tu ai ngā whala au fō ua iai nei, o le o whaatau e pei o le whala au o le MDMA, pei taifa mai e matua i sidi atura na malosi, mai u ina overdose ai le tangata. O ripoti e lanu piniki le whala au e whaingoa o Nitizens, whai mai o ni tu ainga whala au mō meti ngā, e au pito sida na malosi atu nei lo le morphine, e ngā o sia i lapsi saina, ma ave nei Western countries, ia maulo nā tia i nisi o whala au, maulo o whaia ne iai su e suenga, ia ma lapata iai le atunu ma mātua e au fo ina mātala i atulanga. Tala muli wa matala wha lau loa company wa lele le tunu i Qantas i no whanga e ono se furu i te tono le ono aso. Pa mai le 7 News, o le wha lau loa le ua whapa uma o la loa i le tau o pāsese i whai ngā malanga i te tonu lawa i o Australia, ma e o i le tasi le miliona no whaolo o au fiai i lea wha lau i loa a iei tapula ai le taimi. O whai ngā malanga e anga i le sidia ma le ono se furu no whuanga i Australia, ma ua amata whaatawina nei i le so, o lo ua whaatulanga fo i mara piriota e whai malanga ai, ma e whaamuta lea whaapitoa i le aso tolu se fulu o le masina nei. Tala ia le video sa mo lau whaafonga mai le nei asonga fua, peilo e fo i a tai au manuianga ruanga amata o le nei mai aso.